Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela-ke kuwe-ke laphana ukuthi uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke wenze okulungile laphana, ungakhohlwa-ke ucindezele ibhathini elibhalwe ngokubomvu laphana-ke lithi subscribe. Subscribe-ke akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe ngisho nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzothola zonke-ke iy'ndaba ezihlukile esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. So ngicela-ke ungisiza-ke laphana ucindezele-ke laphana ku-subscribe-ke, subscribe-ke akubizi imali. Udaba ekulethele lona-ke namhlanje lithi-ke uPhungalenja laphana kusetalabhe kabi-ke uKhuzani laphana etalabha impela engamthethelile italabha ngomlomo wakhe-ke. Kodwa-ke mina angifuni ukuthi wezwa ngami-ke, ngizokudlalela-ke ikliphu la kaPhungalenja etalabha khona uKhuzani uyizwele ngezakho izindlebe. Ngizocela kuwe laphana ukuthi ungene ema-comment section-ke ubhale ukuthi ucabangani ngalolu daba. Mase uzwile-ke le kliphu-ke base ucindezela nebhathini subscribe-ke akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke. Nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele. Bafowethu, yabo uma ungaya emcimbini kwimpucuzeko la kade kuphefuma khona uKhuzani 40 minutes ago, ungafiki khona emcimbini, ume lapha yanje 40 meters away, ungawuza umlomo kaKhuzani unuka la kade eme khona 40 minutes ago perform. Ya ngendlela ame ngayo structure, lo muntu umiso walezi moto zakudala othiwa ama-venture. Hayi,